Kardom prangsik ini nili nang litung pan isina paklang ponji po tumi pen nili WhatsApp group long pesen lo la pen kacica kateng pen nali tumat heng no nili bangso Nagaland na puthak pipot si alang tum election boycott det ma la pen alang tum jok je det ma asu puthak si nali tum pen reaction mate isina paklang pon ning hang do si nali tum dak so I screen long pen lang pon ik det lagi pomo reaction video selong nili paklang pon tuet lo pipot si alang tum election non MP election 2024 participate dun det ma paso puthak si nali tum phane mahejang alam arjan ben sita mena paklang pon lo lalo isi chi than pon alam ke la son lo Nagaland alang tum state ke long la 1963 lo India long pen la song bong pen si ga che than pon nang ji la bang ke nang sol lo election kopi pot si me thang high state long binang ni kroi dun det ma la so pu thak sinang li tung phan che than pon nang pu mi li nang li tung phan paklang pon lo alang tum ka dimana teng pen mane Nagaland nang bong pen pusita me separate alang tum ta handbrake do yo separate alang tum isi handbrake nang ji po isi 2010 aning kan alang tum India government ke du husita me alang tum proposal pidun thik la son tak tha son si benanga government tum long sita me alang la bangbom husita me alang tum demand dun bom do go sita alang tum malambang leader tum malambang ta alang tum kro credit lo la si non 2024 an ke alang tum sita me chapaning ding la poson apor bang kilit la son apor si dokolo amasi election bang ke boycott la pen bon check nang ji la district trok long ke pose lang tum chaparai lo leader sa tum bang la sila so chaparai dun amen bang ke la lo em po ENPO ning si bitha Eastern Nagaland People Organization atum bang si alang tum chaparai lo je election bang ke participate dun de nang ji la pen rong rata tum sita me so demand mane separate la naga ang bong pen state within state mane alang tum naga len ang long pen sita me Eastern Nagaland frontiers Nagaland pata pudelo asila so demand at ateng pen government of India atum jong se RGG pa alang tum pen singkiki pen polotang te la so election sita me boycott nang ji pa alang tum si cheparai pon det la si la so ka cheparai pon ateng pen alang tum isi it hevet pen rip det pen alang tum alam rada tum ta arju pen si la long trok district along pen bang ke election bang pa we pon det posong si thek pon long lo social media long ta nang li tum ta thek pon long lo ta si ladak pen ni si ka chingri ang thek naga atum phan si ta me ke thek pon long la lo la si alang tum bang ke isi pen lang dam polotang ti sia ka chesong pen si bang so election along si tame cepak lang don lo isia message cepat le don lo lapen election commission of India atum si tame alang tum aphan notice pilo je alang tum phan kaching ki aphan pasi la so puthak Eastern Nagaland People Organization tum phan la so kaching ki che thana puthak alang tum phan ko pan se ardi pijima pipema la ke kewang jiar ni si chini po la si la son tak thak son alang tum India government pen kaching ki che thanang bong yong si kacik kroi la pen alang tum di mana teng pen chong si chok pon det lo tang te alang tum si tame Nagaland long I state ko kimi kachelong thi phan angring thedun thetan la pen alang tum
kupan nang deng si dam jima labang ke kewang jilangar ni si ni tum chini dun po lasi mahjong ni li reaction videos nang li tum phana paklang pon bang ke lalo jen tum karbing long si tame karbing long autonomous council pen lok abang ke ni tum chedordit chat po lasi ni tum ta autonomous state nang ji po asam long pen si kadiman arjiding polo la pen Nagaland tumason isi kacesong lo jo bang ta election non MP election hisab son sta participate dun de bakke bang jilang sita me nitum tai son mai son ke karbitum sita me claim dunang ko po lason se pen polotang te nitum adimana bang leng dam de ji thengsong tum ba India government tum nitum hanang sing ki ke de ji lasi non nitum alang tum phalang dun sinang je alang tum ka demand jong si chok det polotang te nitum sita ningarong dunang po isi tribal area lo lang tum sita me ampen laso ai state ki mi alang tum han ba hemprek kang thim alang tum han Nagaland atumong bong sita me ako pithudet polotang te lake alang tum han ta ko pai ki mi usupodang policy lan pen isi chingki je thanang posim hajong reaction video solong ta nili nang litum phana paklang polo lasi lan ni pen si pothot nili lamthe lang si chington ko kardom